Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhir tu silin sang puya tui poimo na hum halle ren a poimo zi in hril tharna ni World Water Day chu voin khan Aizawl district sang man ani lungle municipal council in than vote thak ma se berman tur EVM le in than boi pui tu turte voin khan ti fel ani President Drupadi Murmu chun zanin hian Rashtrapati Bhavana Padma Award sangni somni pathum semdon Prime Minister Narendra Modi chon India chu kumliam ta maya telecom technology mang tu tamna ni thin kha tuna chuan rampona thon chuak nem berin to ati tui poimo na hum halle rena poimo zi hril tharna ni World Water Day chu voin khan Aizawl le mun sang man ani Aizawl chuan Public Health Engineering Department PHE le Central Wemetang donin vanapa hola World Water Day sangni somni pathum man hunan buat saya Minister Dr. Ala Thanglena na man pui Minister chuan World Water Day a hian tui hna te hum hal ani theinan thingle mau te ramngo te hum hi mangai ti hria a chanla thar turin mi puite soma Mizoram chu ramchung state te zinga tui harsna tok mek le tok zel tur nianga izinga tela chu wangin voina World Water Day man hi state ta na poimo le zolani ati a World Water Day pola kalkhom ringo chup du tok mailova ma chop tam tak omte ti hloting tura ataka pen chok turin mipui asom ani Central Way me President Pualal ngada point hu soin Mizoram hun thanga tui hna kam sa a hahumal konga chandak na satanga yati a Group Way me hruai to kalkhom te po an mani hun thawa chanlana sa zual turina cha a tui hna hum hal chau ni lo final le thiang himna konga te ram hum hal konga te po chanlak na satangai ati a ram siam thatna chu vei tak taka vei a hun to ti soin ti tak tak na nen na sale zola tangtlang turin mipui somani World Water Day Paul hian Mizoram EISCP hub Mizoram Pollution Control Board le Chiteveng branch OMA chang te chuan chitaluya bolho then fine tlang an thok ani longklaya po World Water Day sangni somni pathum Paul hian tukin khan PHC department longklai Watson division office tola hun manani a he huna hin district water and sanitation committee chairman longklai DC pu David lal than tlungan khovel thang chhomek zela tui harsana laka danglamna thlen turin mi maltin tele sarkar thawuna apoimo thu soim United Nations point khovel pum ho patuila thiang himna konga masona chu angai poim ani ati World Water Day sangni somni pathum Paul hian PHE Department Office kot atangin ario pagi bazar veng khan kong zoni a relia talte hian thuziak tekengin tuina hum halle tuiran konga malak apoimo zia na chu apuyani champhaya chuan project management unit PHE Department le District Water and Sanitation Mission buat sain zingkara ain pier auditorium khovel tuini polin inzitina hun manani a heminu hian tuihum halle rena poimo zi inzitinan chanam building atanga circuit house thleng kongzo ani mamida po chimveng weme hola World Water Day sangni somni pathum manani a District Sanitation Mission Chairman DC pulalun hlona man puya World Water Day mangtu zongzong te chu antu le fa chuan local le zer tur ten tuiman tur an nei zel theina na malatu ni tum theu tur le midang shil shatu ni turina soma ramngo chereu zel chuan tui hna ti tlema bolho pai film kholo chuan tuilak na konga harsna tam taka thlen thin boka chung chingfel tur chuan department pakhat chau tho the ni lova mitin tanjona le malang na angai ni ati World Water Day sangni somni pathum Paul hian ma mit khopui chung veng fai le tuikur fai en dikani a ati thate loman pek anni lungle chuan PHC Department le North East Initiative Development Agency neida te tangdun bo saim PHC Department Conference Hall World Water Day man ani a lungle Deputy Commissioner Piramdin lenin hna man pui ani tuntha niruka India President na tanga National Water Warrior Award dong tu PHSL ompui sairep lungle District VCP choimena hun man ani bok Kolosip Venglai Parish Hola PHE Kolosip Watson Division Boss Saim World Water Day sangni somni pathum polin hun man ani boka Minister Pukela rinlenela District Borsap Puzon LT sangaten man pui ani World Water Day Polian Khozola po hun manani a Zingkara Vengthar Bazara Tanga PHE Division Office Theng Kongzoni a heminu hian Khozol Electric Branch OMA Hola Borsa Pusi Sela Chongkem Hovin hun manle ani kumsang hasako samko pani khan United Nations General Assembly chon khovela tuidu khoble thiang hlim omzel theinan tuyam sa te omzane taka mana trul ziale chumi konga mi zongzong lungrol taka an tho ho theinam Martin samni pani World Water Day a puanga kumsang hasako samko pathuma tang khan khovel pum huapin he World Water Day hi man anita a kumin a hian tuile invan thiang hlim konga hun khirlai sutkian zel ti chu awla tan man ani
Voin Khan Deputy Chief Minister Puton Luen Eden Thar Playground Lungphum a phum Aizawl Smart City Project Noi Tho Mek Eden Thar Playground Lungphum a phum na hian Deputy Chief Minister Puton Lue chuan playground thatak nei konga sarkar changnilo Eden Thar mi puile khotang hruai tu te an ran rol thu soin bial to MLRM shena le inpek na po fakomani ati a playground chu national le international level a Mizo te ming cher sok tu ani ngei theinan tangkai taka mang tur mi puya fuyani bial to MLA pusil man poy point do thei taka anot thlir thin playground lungphum phumani ta churo poi ti thu soin harsna chang kara hlotin theina tura thei top lo chwa thin te chu lom thu sila tangkai taka mi puitan man le thlai ten hlotlina ta nan man chu du thu samani thu soi ani Eden Thar Playground tur hi Aizawl Smart City Limited no siamani a in kelam hun hi meter somko le meter somli panga zawani a phulem pha ani anga cheng viable chharia le no sompare senator rohman ani Power and Electricity Department in kumsang ni somni pathum somni pelin kara ko phetha man chi sang ti san arot na le herot na lung olo te thule hlawin khan Aizawl kapa Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur and Mizoram chon ngai tha rotna le lung olo na ngai thlang na hun hi JERC for Manipur and Mizoram chairperson Pulal Charle na pachu in kai shruain PNE Department Engineer in Chief Pilal Ming le ni marle PNE Department Engineer Rolten lung olo na thu te an chang le tak he public hearing a hian Mizoram Consumers Union Mizoram Ispat Industries Puvanal Rot le Zoram People's Movement ten lung olo thu an thena ZPM hian affidavit until telo wangin anung olo na te hi ngai thak sak ni ma se commission record ta da ani ve don lom ani PNE Department hian electric man hi za pathum point pakhat panga ti pun anrot ani Lunglei Municipal Council LMC in than vote thak masaber atana mantur EVM le in than boipui tu te voin khan ti fel ani Lunglei DC Conference Hall a District Municipal Election Officer Piramdil ni hova EVM mantur le in than boipui tu te siam fel na hin in than kalpui dan endik tura State Election Commission na ruat Election Observer Dr. Lalngurat Law Election Officer PCL du zolele official dangte ba ka party ayote antel ani he hun han polling station treva mantur electronic voting machine EVM control unit le ballot unit te ruat felani a in thana duty tur polling party te po siam felni in team somnga panga siamani a team te na hian presiding officer first polling officer le second polling officer te an oma kale thotania polling party te duty na tur ward le polling station te siam felani ang vote thak ni hian jingdar sari tanga tlai dar ni thleng polling station somli pali a vote nei ten vote an thak don ani ponto angin Lunglei Municipal Council in thana hian nikum October ni som pali atlangzar Lunglei Municipal Council final electoral roll manani dona electoral roll a hian vote nei mi sing ni zanga somli pariat omin mi pa sing khasang ko za somni pathum le meichia sing ni sang khat jani somli panga ani a electoral roll a hian October ni khat sang ni somni pahnia kum som pariat lingchin thun turani angin chuteng chompo sa ani a en non ani to lova chu wangin October ni khat sang ni somni pahni nulama kum tling thar de chu LMC electoral roll a hian an chuang lo ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Minister Pusilarin sang an ramle nam hum hal konga poimo ber chu mitinin ma ani na theu taimataka thoa in dodel dur thei to pan suatlan hi ani ati sertlang pui group way me in khom pui voi somthum pakhatna South Lungdai community hall man puina het hui hi soin Minister chuan zofa te khai khom tu polro pui tak way me ne ani chu awani thak tak zetati a in khom pui thu pui ram le nam hum halti chu angai poimo tak zet thu soya khovel thang tho zera le lung hau sakna thingle mau te na setaka ti chere wani a tuina ti kang chani poka Mizo ten Mizoram anti chiat to siam thale turin thei to pa tranla ka tula hemi konga agriculture department malang na le sarkar malang na sang te troi om turin me pui asom ani thlai te nun khoi boi tu ri hlo do konga na setaka malak angai thu minister chon soin zina lama pason theina na thei top chho turin wo member kal khomte acha bok ani President Rupani Murmu chon zanin hian Rashtrapati Bhavana Padma Award sangni somni pathum masem don kumena hen Padma Award za paruk semani dona hengzinga hian Padma Vibhushan paruk Padma Bhushan pakwale Padma Shri somko pakhatani a anjinga hian meche som pakon omani Padma Vibhushan dong tur zinga hian oral rehydration solution ORS man warani thena na sulsutu Dilip Mahalana bis chu athi nuwa lanan dona ORS awang khovel puma mishing nunna Vibel changa chuang chan him nia chut ani ba kain samaj odi party shoi tu hlui Mulam Singh Yadav po athi nuwa Padma Vibhushan hlan ani ang Prime Minister Narendra Modi chon India chu komliam ta maya telecom technology mang tu tamna ni thin khatuna chuan
rampona thon chuak nem beran to ati voina New Delhi International Telecommunication Union ITU area office le innovation center a honna he thui sein pumodi chuan India chu khovela 5G pe chuak nem beran to ati a ram chung kho puiza somni panga chuanga niza somni chung lekin 5G pek chu ani a ram chung district zathum somnga thleng to ani ati 5G man tan ani atanga tharuk aliam chautia 6G chungchang soi hole hmarani ati a ramchunga 5G laboratory thar za chuang din ani don ti soin hei hian India mamo dan milin 5G man konga masona thlen tu ani ang ati bok Chanchinthar cherti top na na tang pui tuipoi mo na hum halle ren apoi mo je inshil thanani World Water Day chu voin khan Aizawl district sanga manani lunglai municipal council in than vote thak ma sabera man tur EVM le in than boipui tu tur te voin khan ti fel ani President Draupadi Murmu chuan zanin hian Rashtrapati Bhavana Padma Award san somni pathuma sem dom Prime Minister Narendra Modi chuan India chu kumliam ta maya telecom technology mang tu tamna ni thin khatuna chon rampona thon chuak nem berani to ati chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani